Tekereza ibi bintu neza. Mu gitondo habayeho kubyuka dusanga ibiciro bya essence byikubye kabiri. Indege zimwe zitakiri guhaguruka. Amakamyo atwara ibikomoka kuri petroli ahagaze. Ibihugu bikomeye biri guterana amagambo. Televiziyo zose ku isi ziri kuvuga ahantu hamwe gusa. Aho n'ahandi ni Hormuz. Hari abantu benshi bumvishira izina ariko ntibasobanukirwa icyo ari cyo. Ese Hormuz ni igihugu? Abandi bakibaza ati ese ni umujyi, abandi ati ese ni icyambu, abandi ati ese ni umuhanda, ati cyangwa se ni intwaro y'ibanga ibihugu bikomeye bitinya. Uyu munsi tugiye gukora urugendo rurerure cyane twinjire mu mateka. Ahangaha twinjira muri politike, ubukungu, intambara, amavuta ya petroli, igihugu cya Amerika, Irani, Trump, Ubushinwa, Uburusiya ndetse n'ahazaza h'isi yose. Ariko ibingibi byose turabyifashisha mu gutuha inzira y'ubusobanuro bw'uyu muyoboro wa Hormuz. Ikaze we tugiye kubana kuri Focus X TV ndetse nitubana ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma urasobanukirwa akantu ku kandi. Uraza gusobanukirwa impamvu Hormuz ari ingenzi kurusha uko abantu benshi babyumva. Uraza kuba wamenya impamvu Amerika itajya yemera ko yafungwa, impamvu Irani ihora yikangisha. Iki si ikiganiro gisanzwe gusa, ni inkuru y'ahantu hato cyane ariko hashobora guhagarika isi yose mu kanya nk'ako guhumbya. Reka noneho duhindura ikibuga tugicurike. Ahangaha reka mwambarire umwambaro w'akazi nkuhereza ubusobanuro bwimbitse. Strait of Hormuz ni inzira y'amazi iri hagati ya Iran na Oman. Ubundi muri make, Hormuz ni nk'umuhanda wo mu nyanja unyuramo amato manini cyane atwara petroli, gaze, ibicuruzwa bikomeye by'ubucuruzi mpuzamahanga. Erega nakubwiye yuko nambaye umwambaro w'akazi, irukangana nanjye tugerane ku ikarita y'isi. Hormuz isa nk'akantu gatoya cyane urebeye hano ku ikarita y'isi, ariko nubwo ukabona ari gatoya ifite imbaraga zishobora guhungabanya isi yose mu kanya gato nk'uko nabikubwiye. Bivugwa ko hafi 20% bya petroli ikoreshwa ku isi n'igice kinini cya gaze binyura muri Hormuz buri munsi. Ni ukuvuga ngo iyi Hormuz iramutse ifunzwe isi yose ihita ihura n'ikibazo gikomeye cyane cy'ingufu. Ndagira ngo banze wumva akantu gato. A protocol, one where passage is no longer automatic but conditional. Iran says this is about security. Critics say it's about control. Across the Gulf, leaders are pushing back, demanding a say in any potential deal. Because for the entire region, Hormuz isn't a strategy. Babaru kwibeshya wumva ko Hormuz ifatiye runini igihugu kimwe gusa ku isi. Reka ibihugu byinshi bikize muri Middle East na Saudi Arabia, United Arab, Kuwait, Qatar ndetse na Iraq byohereza petroli yabyo ku isi binyuze muri Hormuz. Kugira ngo ubashe kubyumva neza, ubundi ni nk'aho igihugu kimwe cyaba gifite urufunguzo rw'umuhanda unyuramo ibiribwa, lisansi, amashanyarazi n'ubukungu bw'isi. Iyo hari ikibazo muri Hormuz, ibiciro bya essence birazamuka. Ibi ngibi sinakirirwa mbitindaho kuko mumaze iminsi mubibona. Ndebera umujyi wa Kigali wabaga wuzuye imodoka zirenga magana n'amagana ku munsi. Ubu ngubu uri kubonamo imodoka zingahe? Ibi ngibi reka tureke kubitindaho. Amasoko y'imari nayo arahungabana. Ibihugu bikomeye bita bitangira guterana ubwoba. Niyo mpamvu iyo bavuze ko uwafunga Hormuz ashobora guhungabanya isi yose, ntago baba bibeshye. Amateka ya Hormuz abenshi ntibajya babasha kuyasobanukirwa, dore ko n'ubu ngubu hari abataramenya Hormuz icyo ari cyo. Ubundi izina Hormuz rifite inkomoko ya kera cyane. Mu binyejana byinshi byashize, abacuruzi, abasirikare, abanyabwami n'abanyabukoroni bacaga muri iyo nzira. Reka ngutembereza. Mu myaka ya hambere abaportugali bayigezeho mu kinyejana cya 16 bashaka kugenzura ubucuruzi bwo mu nyanja. Nyuma rero ibindi bihugu bibona yuko bishoboka. Abongereza, Abafaransa ndetse n'Abanyamerika batangiye kwitaho cyane kubera amavuta ya petroli. Ariko ibintu byaje guhinduka cyane nyuma y'ikorwa rya revolution muri Iran mu mwaka wa 1979. Iran na Amerika ntabwo byigize bigirana amahoro kuva na kera. Ariko nyuma yuko habaye revolution ya Ayatollah, Iran yahinduye ubutegetsi, yanga cyane Amerika, itangira kuyita Satani mukuru. Kuva icyo gihe Hormuz yabaye nk'intwari Iran ishobora gukoresha. Iran yatangiye kuvuga iti, nimutubuza kugurisha petroli yacu, natwe dushobora gufunga Hormuz. Iryo jambo ryahise ritera ubwoba isi yose. Ubu ngubu agakino ka Hormuz kari gatangiye. Nkuko mubizi, ijambo rikoroga isi ryumvirwa hafi. Amagambo yese atangira gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ibinyamakuru birandika, ikibazo ariko cyari Amerika kukitinya ko Hormuz yafungwa. Ubundi busanzwe Amerika ifite inyungu nyinshi cyane muri Middle East, nubwo kugeza n'uyu munsi wa none Amerika icukura petroli nyinshi, iracyakeneye ko ubucuruzi bw'isi bukomeza ku biciro bitazamuka cyane biri mu rugero no kurinda inshuti zayo nka Saudi Arabia. Iyi Hormuz rero iramutse ifunzwe, ubukungu bwa Amerika bwahungabana cyane pe. Amerika ikomeza kurwana intambara ishoboka yose kugira ngo Hormuz idafungwa, kuko Hormuz iramutse ifunzwe ubukungu bwa Amerika bwahungabana. Abaturage barakara kubera ibiciro bya essence, politike y'abayobozi yahungabana. Niyo mpamvu ibingibi bigitangira ku ikubitiro Amerika yise setting abasirikare benshi muri aka karere.
Abantu benshi bakomeza kwibaza bati ese ko Iran yashobora gufunga Hormuz? Igisubizo ni yego, ariko si ibintu byoroshye cyane. Iran ifite ubwato bw'intambara, misile, drone, mine zo mu mazi n'ingabo zidasanzwe zo mu nyanja. So ibi ngibi ndakeka ko byumvikana 100% ko bashobora gutera amato bagashyira mine mu nyanja, nubwo babikora nk'abikinira niba yifunge burundu bakabatera ubwoba gusa. Ibi byahagurutse ibiciro bya petroli ndetse n'amasoko akajya mu gihirahiro. Ayaya, hari ikintu nibagiwe kukubwira. Reka nzuminga ino foto uyirebe neza. Komeza uyirebe, uri kureba honde. Uyu ni Donald Trump. Donald Trump yinjiye muri White House afite umurongo ukomeye cyane kuri Iran. Mu bwiratsi bwinshi n'ubwishongozi yavuze ko Iran ari ikibazo gikomeye ku isi kandi ko Amerika igomba kugikumira. Trump ntago ajya atinzamo, dore ko atajya nywera abiri. Yese avanaho amasezerano ya nuclear ya Iran, ashyiraho ibihano bikomeye cyane kuri Iran, abuza ibihugu byinshi kugura petroli ya Iran. Iran nayo yahise irakara cyane, batangira kongera kuvuga nimudutera igitutu Hormuz dushobora kuyifunga nyamara. Niba twakurikiranye mu kiganiro, ahangaha ni inshuro ya kabiri Iran ibwiye Amerika yuko nibakomeza kubatera igitutu Hormuz ishobora gufungwa. Iran ikongera gukomoza kuri iyi ngingo, isi yose yahise igira ubwoba. Mu myaka ya 2019 ndetse na 2020 habaye ibitero byinshi ku mato muri Hormuz. Agakino ka politiki anga kari kazuye umugara ni bato hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Habaye ibitero byinshi ku mato muri Hormuz. Hari amato yaturikijwe, drone zimwe zahanuwe, ibisasu byoherejwe. Ahangaha tayari Amerika yahise ishinze icyaha Iran. Iran nayo irabihakana. Isi yose itangira kwibaza iti ese intambara iratangiye. Ibyari byarateye abantu ubwoba mbere byahise bigerwaho, ibiciro bya petroli byahise bizamuka. Televiziyo zo ku isi zose zatangiye kuvuga Hormuz buri munsi. Reka mbanze mfate pause ahangaha kugira ngo nkomeze. Biransaba kubanza kukubaza ikibazo kimwe. Ese wabuze umugabo witwa Kasema Suleiman? Ushobora gutinda kunsubiza, uze kunsubiza muri comment. Reka nkukomereze. Kasema Suleiman yari umwe mu bantu bakomeye cyane muri Iran. Amerika yamwishe mu gitero cya drone muri Iraq. Isi yose yahise itungurwa. Iran yavuze ko izihorera. Impamvu uyu mugabo yarafatiye runini Iran. Abantu benshi batekereje ko Iran ishobora guhita ifunga Hormuz cyangwa se hagatangira intambara yeruye. Ariko ibi ngibi nibyigize birota kuba ndetse nibyigize binabaho. Ahubwo ibibazo byakomeje kuba byinshi bibaza impamvu Iran itari gutera Amerika. Amerika dore ko yari irimo irakabya inarengera cyane. Dore ko hari ababyeyi abana bagiye bagendera muri izi ntambara za Amerika na Iran. Gusa niba nawe ushyira mu nyurabwenge, ndakeka turi kumva kimwe impamvu Hormuz itarafungwa kugeza uyu munsi wa none. Hari impamvu nyinshi. Iya mbere ni ubukungu bw'isi bwahungabana. Icya kabiri, Iran nayo yahomba kubera yuko nayo ikenera kohereza petroli yayo. Icya gatatu, Amerika ifite ingabo nyinshi zikomeye muri ako karere. Kuyifunga byakurura intambara ishobora gusenya byinshi. Icya kane, ibihugu byinshi byahita byinjira mu kibazo. Ubushinwa, Uburayi, Ubuhinde n'ibindi bihugu bikenera petroli. Iyi Hormuz iramutse ifunzwe ntibyakorohera Ubushinwa kandi n'Uburusiya nuko. Vladimir Putin akurikiranira iki kibazo cya Hormuz hafi cyane. Uri kwibaza impamvu Putin akurikiranira iki kibazo cya Hormuz hafi? Impamvu nuko iyo petroli izamutse hari igihe Uburusiya bwunguka cyane kubera kugurisha petroli yayo ku giciro kiri hejuru. Niyo mpamvu ikibazo cya Hormuz atari icya Middle East gusa, ahubwo ari ikibazo cy'isi yose. Kugeza uyu munsi wa none Iran iracyakangisha Hormuz. Iran iracyavuga ko ishobora kuyifunga igihe ishakiye. Amerika nayo ariko ikomeza kohereza amato y'intambara. Ibihugu bikomeye nabyo ariko bikomeza kuyicungira hafi, ariko nta gihugu cyifuza intambara yuzuye kuko bose bazi ko intambara muri Hormuz ishobora kuzamura ibiciro ku isi yose, guteza ubukene, guhungabanya ubucuruzi ndetse no guteza ikibazo gikomeye cy'ubukungu. Nkuko nabikubwiye, Hormuz ni ahantu hato cyane ku ikarita y'isi, ariko harimo ubwoba bw'isi, amafaranga y'isi, intambara z'isi n'ahazaza h'ubukungu bw'isi. Iyo umuntu yumvishe bavuga ngo Iran ishobora gufunga Hormuz, ahita yiyumvira inkuru ishobora kuzamura esanse aho atuye, guhungabanya ibiciro by'ibiribwa ndetse no kugorwa k'ubuzima bwe. Trump nigeze areka gutera Iran kubera ubwoba gusa. Iran nayo niyafunze umuyoboro kubera ubwoba gusa. Ahubwo bose baribaza ko iyi Hormuz iramutse ifunzwe by'ukuri isi yose yahita ijya mu icuraburindi. Ndagushimiye we twabanye ku ntangiriro z'ikiganiro, tukaba tugiranye ku musozo w'ikiganiro. Bivuze ko ushaka gusobanukirwa ibintu byimbitse isi hishira abantu, komeza gukurikirana channel yacu ya Focus X TV kugira ngo uzajye ubona documentaire, amateka yihishe, politike mpuzamahanga n'inkuru zikomeye zihindura isi. Ntuzibagirwe gukora like, share, comment ndetse na subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikira. Naho ubutaha.